deeply disappointed by the recent remarks made by the Secretary General or the General Secretary of the South African Communist Party, who he has labeled the ANC sellouts. Mengameli weliphiko lwalabasha lwe-ANC Colin Malachi ukhwele watehlela kumabhalane jikelele we-SA kulandzela letigceka uhulumende welibumbano wavelonke. Action SA is launching legal action against the IEC. Sihlalo wavelonke we-Action SA uthi tinhlangano i-EFF ne-MK Party atikaveti imininingwane lengiyo ku-IEC nakutayiludzabeni lwelikhaso lwato kanzi kufute tiphenye. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati la ku-SABC1 lesethula sise-Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana i-X, ku-Facebook, ku-SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Luphiko lwalabasha lwenhlangano ye-ANC luthi lutibophelele futhi lutawuchubeka lesekele lohulumende lobusa ngekubambisana ingcenje uma aqalisa tidzingo tebantfu embili. Mengameli walo luphiko Colin Malachi bekakhuluma nebetindzaba lamuhla lapho ahlabene emavi amabhalane jikelele wenhlangano yemakomanisi Solly Mapaila ngekugceka uhulumende welibumbano wavelonke. Mengameli we-ANC Youth League Colin Malachi uthi i-South African Communist Party ingachubeka ihocise emalunga ayo kulohulumende welibumbano wavelonke uma ngabe ingahambisani nawo. Uthi kufanele iyekele ukugceka i-ANC nenqubomgomo yayo. Ngaphambilini mabhalane jikelele we-SACP Solly Mapaila ugceke ilicembu le-ANC wathi selimdzibi munye nelicembu le-DA ne-FF Plus. Malachi ubikele betindzaba ukuthi basetinhlelweni tekulungisa lokungaboni ngeliso linye lokungekhathi kwalomfelandawonye mayelana nelukusasa lwalohulumende welibumbano wavelonke. We are deeply disappointed by the recent remarks made by the Secretary General or the General Secretary of the South African Communist Party, who he has labeled the ANC sellouts, for its decision to invite political parties to form part of the government of national unity. The ANC Youth League has got a very good relationship with the Young Communist League and will engage them on the unfortunate attack on the Secretary General of the African National Congress. We've also engaged the SG of the ANC to not respond on social media on critical, serious political matters which can be addressed in other platforms. Malachi uthi mangabe i-SACP inenkinga ngalohulumende kufute ingenele lukhetfo itimele ngalokutako itawukhona kuchamuka nenqubomgomo yayo letayisebentela. Sihlalo wavelonke we-Action SA uvete ukuthi batawuyisa i-IEC enkantolo kulandzela kwehluleka kuphenya ludzaba lesikweleti se-ANC lesingetulu kwa-100 million wemarandi. I-ANC iyabhalela i-IEC iyatisa ukuthi seyikhokhile le mali beyikoloda i-Ezulwini Investment lebesiyamene nekufakwa kwetingcwengcwe talenhlangano ngelikhetfo lwa-2019. Le nhlangano ithi akuphenywe nekuchwaswa kwe-EFF ne-MK Party. Sihlalo wavelonke we-Action SA uthi bantu bakuleli kumele bavote banelwati ngetinhlalo bativotela uma kuya eludzabeni lokuchaswa kwetimali. Uphinzi waveta ukuthi bathathela tinyathelo IEC ngendlela yaphatha ngaludzaba lokulungiswa kuludzaba lwesikwelete sa-150 million wemarandi se-Ezulwini Investment. Lo mnyaka ufuna ukuthathela i-ANC impahla yayo ngenhloso yokuthi ithole yonke imali beyikolodwa yona ngulenhlangano ngemisebenzi yawenda ngesikhathi selukhetho lwanga-2019. I-ANC yabuya bemetela ukuthi seyisibhadele lesikweleti. Action SA is launching legal action against the IEC in respect of its to investigate the ANC Ezulwini Investments debt settlement agreement that was announced by the ANC in December 2023. Aniphinzi yaveta ukuthi ifuna IEC iphenye inhlangano i-EFF ne-MK laphende khona tinsolo ukuthi leti inhlangano leti atikaveti imininingwane yato yonke ngalokuphela uma kubuya ludzabeni lokuchaswa kwetimali. Two political parties that, if you look at their declarations and you look at their election campaigns, the one does not explain the other. And there is no way on earth
that an institution can safeguard a financial investigative process like the party if the IEC is not going to pay attention to the fact that, for example, MK disclosed 380,000 rands worth of donations in this election in a campaign that must have cost them more than 100 million rand. If we aren't going to take that fact seriously, then we must really ask ourselves what is the point of the Party Funding Act and whether our constitutional court and its intentions have been grossly undermined. Lenhlangano ithi ifuna timpendulo kwa IEC nje kungiyo lefakele tikhalo. Ngiselo umkwanzo wenza SABC. Indvuna yemaphoyisa Senzo Mchunu utshele iPhalamende ukuthi tigameko tekukhokhiswa imali ngekwesatshiswa ngekuthenjiswa kuvikelwa kuyithukuthelisile imiphakathi. Mchunu abeveta imininingwane yetinhlelo temaphoyisa kubukana nebongoti lobungahle buvetwe ngulomkhuba wakamuva lohlasele evini. Indvuna yemaphoyisa ivete ukuthi 73% wamacala lokufaka ekhathi kukhokhisa abantu imali ngekubesabisa even lonke lamacala inteka kakhulu eNtshona Kapa, eMpumalanga Kapa, eGauteng naKwaZulu-Natal. Mchunu samaphoyisa tawufaka umfutho longetiwe kubukana lomkhuba lohlasele eveni. We see shocking incidents of lowest morality where church services, funerals, and other family-related functions get disrupted by these extortionists. In Gauteng, 3 criminals were arrested in Bronkhorstspruit 3 weeks ago and on activities related to extortions. Soweto is also a place that has received our attention in the incidents of extortion. In Mpumalanga, 3 arrests were made recently in cases of extortion and fighting over turf on the same purpose. In Free State, the target of extortionists include pensioners and people who receive RAF. Generally, there's more extortions going on in the communities than meet the eye. Mchunu ngete ukuthi sekuveleke yasitshendwa eMpumalanga Kapa kakhulu kade eMthatha naseNelson Mandela Bay. Emacaleni lamanye lokufaka ekhathi kungena etakhweni ngalokungekho emthethweni kwebiwa kwemfuyo kulokunye sekubika amacala 12 kanti ke luphenyo luyachubeka. Indvuna yetekuxhumana netebuchwephesha Soli Malachi ithi inkohlakalo nekukhwabanisa ngiko lokholele kuletinkinga letibukene neliposi lakuleli. Uthi kunemacala lavetwe ngemuva kweluphenyo kanzi atawundluliselwa tukeluphiko loluphenya imacala lakhethekile nasehhovisini lebashushisi. Sekuphela iminyaka lemibili solo liposi lakuleli ngaphansi kwesandla semlawuli. Lokhu kuthiwa ngemuva ukuthi buka netinkinga tetimali. Lesimo shiye bantfu labaningi labahola imali yesibonelelo sahulumende etinkingeni abafuna ukukhipha imali yabo. Akusibo kuphela labakhalako, kazi nabetinhlangano tebangcwabi nalabashaya tinhlangano nababayakhala. Tiphatheka kulokhu kwaleli posi bata platform bathuliphenyo lakamuva lithole ukuthi kudlaphathiswa kwetimali inkohlakalo nalokunye kwaba nesandla kulokungasebenzi kwahle kwaleli posi. The post office and the business rescue practitioners are appearing before the portfolio committee to talk about the progress that we've been made up to so far. Tiphathe mandla taleli posi nalabala baboye kulitakula kulinzele ukuthi bavele ngaphambi kwekomiti letekuxhumana ePhalamende kute unike imininingwane yakamuva kulitakula leli posi. The most important thing is that the business rescue practitioners have to save the post office, for now and make sure that it works its function and also address those issues. Indvuna Malachi phinze yakhuluma kabanzi ngetingcinamba tetimali letibukene ne-SABC. We understand that the SABC comes from a very difficult past. There is currently a turnaround strategy to work on, turning around the fortunes of the SABC. Any loss in any time, is a hard thing to take. Lendvuna beyihola ukuvula ngalokusemthethweni kwalolu hlelo loluhlose kusita bomasipala kuthi bende umsebenzi ngokusebenzisa tebuchwepheshe. Leli tiko libeke eceleni imali ngo-50 million emarandi letawusita bonke bomasipala kuthi bahlomule kulolu hlelo. Umndeni welunga le-EFF Lebohang Mafa lobulewe ngesibhuku ngalesihlanu seshanguve enyakatho yePitoli uthi umsolwa lambulele umhluphe emahlandla lamayenda umufi ngaphambi kokuthi amdubule. Uthi umufi wavula imacala lamayenda akhala ngalomsolwa kepha kude lokwendiwa. Umsolwa uYisani Shitimba uvele kancane enkantolo yamanje ePitoli kanti ubungene nemacala lamabili ekubulala nekutama kubulala. EFF eGauteng ivakashele umndeni wemufi.
I-EFF eGauteng ivakashele umndeni wakaMafa kutondlulisa emavi endvuthuto. Mafa wadutshulwa wabulawa phambi kwemphanakhe ngemva kokuhlaselwa ngemadvodza lamane emtini wakhe. Umsola walile kuchubeka nesicelo sakhe sebheyili kanti utawuhlala esitokisini njengoba lusachubeka neliphenyo. Umndeni wamafa uthi bekubangwa umhlaba. It's been a very long time. When she was opening many cases at the Acacia police station, then they were taken to court many times with the very same person who was terrorizing her. Then many of the cases, they never went far, of which the family, we were still asking ourselves what's happening to some of those cases. I-EFF ichazela uMage babantwana lababili njengesishoshovu lesisite bamfula abanengi emphakathini wakhe. Lenhlangano ithi lo mbulali nalabo lasebenzisana nabo bayingoti kakhulu futhi kumele babukane nesandla lesicinile semthetho. We're calling that the provincial office, at least at this point, deal with the matter, and it must not be handled at a local police station. That's one. We are calling for justice to be served in that the NPA must continue to deny bail for the culprit, considering that he's not a first-time offender. Kusenjalo kunalesinye shoshovu lesibulewe kuleli dolobha. Hope Dlamini watholakala amabokoboko eceleni kwemfula enyakatho ePitoli. Ganzi washona ngemva kwemizuzwana nje acetha kufika esibhedlela. Sibuya eTitolo. Umphathiswa welitiko letekuphepha nekuvikeleka kwemphakathi eMpumalanga Jackie Masiye unxusa batali nemphakathi ukuthi basebenzisane ukuqinisekisa ukuthi bafunzi abaphansi tidzakamiva netikhali etikolweni. Asikubongele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati. Uma usanza ngena wende kahle kusekhona hlala nathi. Emaphoyisa aKwaZulu Natal adubule abulala basolwa labasithupha lebe bafunwa emaqaleni lahlukene ekubulala nekuthathela bantfu imali ngenkani ngenhloso yekuthi batawuvikeleka. Lesehlakalo sendeke eSouth Beach eThekwini ngemsombuluko ebusuku. Emaphoyisa lesifundza athi kungendeka ukuthi labasolwa bayamene nebugebengu bemagenge lobuhlasele lesifundza. Emaphoyisa aphindze athi labasolwa bayamene nekubulawa kwemadvodza lasihlanu eMarian Hill ngembe. Emaphoyisa aqale atfungatha labasolwa eNewlands eThekwini. Kepha agcine atfola umkhondlo ukuthi labasolwa bakulesinye setakhiwo lesicashisayo eSouth Beach Avenue endzaweni yasePoint. Athi emaphoyisa anikela khona lapha athi ngekufika hlangatshedwa yinhlavu. Labasolwa basithupha basele enkhundleni. Emaphoyisa atfola tibhamu letinzathu esayohlolwa imino kuteqinisekisa ukuthi tiyahlangana becha netigameko tebugebengu. Athi basolwa bayaniswa nekudutshulwa kwamadvodza lamathathu ngalesihlanu eMpumalanga. Baphinze bambandzakanyeke nekusocwa ngesibhuku kwemadvodza lasihlanu eMarian Hill suku. It's a gang of suspects who have been committing all sorts of crimes. They've been committing murders, collecting the so-called protection fee, extorting money from businesses, especially your tax shops, mostly owned by foreign nationals. In drugs, because a further search in the apartment here, we found drugs that also indicate that they are also involved in the illicit drug trade. Kuphinze kwavela ukuthi labasolwa bambandzakanyeka ekuthengiseni tidzakamiva. Emaphoyisa athi alandzela umkhondlo lohlose kwaholela ekutholakaleni kwemlobhukela abasolwa ligumbi lebakilo. Umphathiswa welitiko letekuphepha nekuvikeleka kwemphakathi eMpumalanga Jackie Masiye unxusa batali nemphakathi ukuthi basebenzisane ukuqinisekisa ukuthi bafunzi abaphansi tidzakamiva netikhali etikolweni. Lokho kuta ngemva kwekuthi bemthetho bahlasele baseshe tikolwa tingakalindzeli emasoyi. Lolu hlelo lokusesha abafunzi etikolweni luhlose ukuqinisekisa ukuthi tikolo atibi netidzakamiva netikhali. Tikolo temabanga laphakeme ibhekiswako Siphumelele, Khanyisani neLungisani. Tikolo letidzalulo njengaletine bafundzi labangeva nalabaletha tidzakamiva. Umphathiswa welitiko letekuphepha netekuvikeleka kwemphakathi uvakalise kukhatsateka ngalokutfolakala kuletikolwa. Safika lana unannounced njenge department yaka safety
sasesha njoba kuningi sesukutholile sitholile insangu sathola mikhwa sathola mahamela tonke letinto letingasikahle nje lapha esikoleni. Labathengisi etitaladini batfolakale banetidzakamiva letingekho emtsetfweni emabaleni esikolo semabanga laphakeme eLungisani. Kukhona lesibatholile labasuka lamakhaya labangafundi beda lapha esikoleni bate batothengisana labantwana lapha esikoleni. Labo siyababopha sihamba akunalenye indlela ngoba benda ibhizinisi ngokuthi badestroy abantwana bethu la esikoleni. Kanti-ke bafundzile abatfolakale banetidzakamiva netikhali banikelwe emaphoyiseni nakubo sonhlalakahle. Kusaphenywa kabandi imbangela yale ngodi yebhasi leyendeke eVan Ryan's Pass vute neNivoldville eNtshonalanga Kapa leholele ekushoneni kwebantu labalishumi kwalimala kabili. Le bhasi igicike entsabeni kulandzela kwekuthi kube netinso wayo ahluleke kuyilawula. Lokunye lokusaphenywa ngilokuhlola ukuthi ingabe le bhasi beyisesimeni lesikahle yini ukuthi ngaba semgwaqeni. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba tibonakala tanza tingode emigwaqeni ikakhulukati letifaka ekhatsi emabhasi ngekubuka kwakho ingabe yini imbangela kanti futhi yini isisombululo kuloku umbono wakho uyalandzela. Mina ngicabanga ukuthi into ledala tingodi emgwaqweni ukuthi bashayeli abalanda emgwaqo abadihloniphi timpawu temgwaqo kanti futhi abakaceceshanga ngalokuphelele abaningi bakhona nje. Izingozi zamabhasi emgwaqeni eziyanda kakhulu. Ngibona ukuthi ikakhulukazi ilabantu abathenga ama-license nalabantu ke abashayela bephuzile. Bengifisa mina mhlawumbe uhulumeni bebahlolisise abantu abazodrive amabhasi. Xa bengayeka nje ukudlala WhatsApp no Facebook bedrive ngoba uthi umuntu uthi bhavar iseyiphumile ibhasi endleleni ngendaba yokudlala WhatsApp no Facebook wedrive. Ukungahlonishwa kwemigwaqo abashayeli abasebenzisa umgwaqo ikhona okudala ingozi engaka emgwaqeni. Ngicabanga ukuthi uhulumeni kuyomele andise ivimba mgwaqo ukuze kutholakala ukuthi bonke abantu abasemgwaqeni bafanele yini ukuba khona. Ukuze zehle ezingozi ezindleleni zethu fanele ba izithuthi zikawonke zithotywe isantya zingadluli ku-100 ingakumbi ibhasi ezizinkulu layisha abantu abaninzi. Lona umbono wembukeli iSABC ngeke yekufenswe ukuthi phendvulela ngawo. Nasivakashela etimakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17.99 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 23.55 cents, li-euro libita 19.86 cents, lipula libe ngu-1.34 cents. Ngomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $2,500 li-ounce, iplatinum ibita $926 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $76.86 umphongolo. Asesithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu, lishonile mina kethu. Alishone Rebecca nesimba lakho eJozi sivusela ke nakumbukelo wetindzaba tesiswati khona ke ekhaya. Ekhasi wetindzaba lesitiphethe kuhleli phuma embiteni namhlanje amba makusihlwa Rebecca natletisin. Simemeke bosomnotho ukuthi ke sitawuba kabani nathi ke tindzaba letimnanzi tinkomba tekhula kwemnotho wakuleli njengoba sikhuluma ke namhla ke ebusuku ngalamabili iyawusike kwehla nenjongo yamafutha etimotela kulelive. Ngentolo kwaloko simemeke bosokhemisi tawuba kabani nayike inyanga leto kusike i-pharmacy month lapho sitawuba khona inzima lemcolo endlela ngiboke bosokhemisi bakuleli kutamene kusinisa ke impilo tebantu bakuleli vele eNingizimu Afrika. Sisathe nyalo insimbi esithuba zabantu bensimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala FM. Sibonge gcina nesimba lakho samba malehle mbukeli kuwe ekhaya. Sibonga kakhulu kuSibu phansi embombela kanti ke mbukeli tingako otalomuhla hlangana nato futhi ngalwesine enzaweni lefanako. Dikhona telwimi lwesindebele kusasa kanti sikhona simo selitulo ngemva kwetitolo nibe nebusuku lobuhle.
asikwamukele etafuleni laso simo selitilo siboka kakhulu ke la kuye Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kuba ke mahle kakhulu ke mathuba emvula nje ubona ke limbonyile kakhulu kati mawehla ke yonshilanga nelive kanti ke ukhona ke nalomsingo wamoya lokhombisa ke kungena kanti ke naselangeni lakusasa ukhombisa ke kubuya ke nangumsinga lobanzako njengoba ubona uletha ke nawo amathuba emvula lapha kuye ke la 30% kanti ke lisakhombisa kakhulu kati nengibonya ngemavu ngalo lomuhle kanti ke impumalanga live ngalo lomuhle khona ke la letiphathu tenkungu bantu ke bacaphele kuleto ndzawo leto kanti ke sixwayiso lezivela kuba South African Weather Service ngahle ke kucubuka umlilo mawungena ke ekhathe ngabeni nelive bantu ke tawumele bacaphele ikakhulu kati khona ke umlilo kanti ke uma sikubule amazinga ekushisa kutseme njani ikakhulu kati ke la elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng mabukwanzawo lefana nabo Pretoria abo Bronkhorstspruit kuboFrenagini kubo Carletonville likhombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto kanti ke lifuthumele nangaleke la eJohannesburg kanti ke sifunza iLimpopo ngalo lomuhle sikhombisa ke kubalila nje kuba iphumile ke inhlavu langa mabuke la enkabeni lesifunzi kakhulu kade kubo Thabazimbi kuyashisa kuleto ndzawo leto ke nangaleke la kubo Musina njengoba ke la likhombisa ke la kufuthumala kanti ke la sifunza iMpumalanga tindzawo lefana nabo Mbombela ngalo lomuhle likhombisa ke la kufuthumala kuyashisa ke isikhukhuza uyofika ngaleke emkhondo njengoba lihleli lapha kuye ke la 30 ngalo lomuhle kanti ke la sifunza kwaZulu Natal tindzawo letfana ke lana bo Vryhead Lady Smith nangalo la 33 mabuke Richards Bay wehlele njalo Port Shepstone nakhona likhombisa ke la kushisa ngolo lomuhle kanti ke la sifunza iEastern Cape mawungena ke enkabeni lesifunza mabukanzawo letfana nabo Mthatha Komani Nxuba Grafi hleli lapha ku 32 likhombisa ke kushisa nangale kwaNomjoli kanti ke la sifunza ke la iWestern Cape mabukanzawo letfana nabo Fredendal likhombisa ke kuphola nangale kubo Glen Williams njengoba lapha kuye ke la 20 kanti ke lapha ku 16 ngale ke Cape Town kanti ke Northern Cape ngolo lomuhle tindzawo letfana nabo Appington kuyashisa ke tindzawo leto ke nabo Carnarvon kanti ke Sutherland likhombisa ke la kuphola kanti ke iFree State mabukanzawo letfana ke lana bo Bothaville Kronstadt likhombisa ke kuphola eVelkom kuyashisa naseBloemfontein njengoba lapha kuye ke la 33 kanti ke la sifunza iNorthwest indzawo letfana ke lana bo Soizarene kubo Vryburg kubo Taung likhombisa ke kufuthumala ngolo lomuhle angisho ngithi kungako bengiphathele kona kulobusuku banamuhla busuku abube lobuhle